U osnovnoj školi 9. Srpska brigada u Boljevcu počeo je da radi produženi boravak za decu koja nastavu pohađaju u popodnevnoj smeni. Za početak u produženom boravku su najmlađi đaci, prvaci i učenici drugog razreda. Osim obrazovanja i zabavnih sadržaja, u boravku imaju i 2 obroka, a roditelji za ovu pomoć u zbrinjavanju učenika izdvajaju 155 dinara dnevno. Prvog dana u produženom boravku zatekli smo mališane u igri. Dok su roditelji na poslu i dok čekaju nastavu, vreme provode sa vršnjacima i za početak su zadovoljni. Mi smo se igrali, učili. Igrali smo se, učili smo, pevali smo pesmice. Hoću tu da pišem domaći, hoću da se igram i ovdje ću da provodim vreme. Iako je igra za njih još uvek najvažnija, vreme se ovde koristi i za učenje i brojne druge aktivnosti, kaže učiteljica Aleksandra Krčobić. Dnevni raspored aktivnosti u produženom boravku je od 7 sati, je prihvat učenika, potom ide izrada domaćih zadataka, od pola 9 je doručak, posle doručka idu obavezne i društvene aktivnosti, društvene igre, gledanje TV emisija, slušanje muzike, od 12 sati je ručak i do 1 je priprema dece za školu i onda imaju redovnu popodnevnu nastavu. Đaci od 1. do 4. razreda u Boljevcu nastavu pohađaju uvek u popodnevnoj smeni, pa će na ovaj način zaposlenim roditeljima biti lakše njihovo zbrinjavanje. Za boravak dece, odnosno 2 obroka koje je škola obezbedila, roditelji će dnevno izdvajati 155 dinara.